Hello baba. Kunjani bhuti? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Khamba kahle. Kuyalena le mphathi wami. Awuthami yazi ngikwatele kahle. Ngikwatele. Uyabona mina ngifuna ukuchazela nje ngami. Anginaso isikhathi sokudlala ne. Ya isikhathi sokudlala anginaso. Angifuni ningifake ezintweni zokudlala. Uyabo kube bengikhokhisa ngaba nginendaba because ngabe imali yakho le engiwaste ngayo isikhathi sami. Kodwa mawuzongifaka kumanyala enwenzayo ngesimabomo just because ubona umuntu wesifazane akuthanda then bese wena umtreata ngalendlela. Is it fair? Ukube bebenza usisi wakho ngalendlela ubuzofila njani? Manje why wena uyenza into efana nale kumuntu wesifazane endaweni la kuhlala khona intombi yakho bazi ukuthi ingane wayiphika wena akuseyakho? Is it fair leyo nto? Ungaze ufihlela intombazane uyifihlele ingane kungeyakho? Uthini kulo muntu wesifazane ngixolisa ngithini mina? Phela ngizenza imfene nje sengithatha isikhathi sami ngifonela umuntu wakho uyoxolisa ngixolisela amanyala awuwabeki nangalendlela yena beke ngayo ukuthi kwenzakalani endlini uzobamba yena endlini intombi yamshaya phambi kwakho uma wengane yakho umntwana uyakhala ulele lapha embedeni. Is it fair leyo nto? Ngeke aza kuqambela manga awuthami, ngeke aza kuqambela manga, ngeke azathule angilinde ngichaze yonke into bese achaza iside lakhe le story webena abaqamba manga. Uyamfonela kwesinye isikhathi uvesana umthuke na uyibuza ukuthi umthukelana, wazi na ukuthi umthukelana yini nithi dokuthandwa na? Ngingasho kanjalo yini ke manje ngixoliselayo mina ngithatha isikhathi sami ngifonela umuntu wesifazane uyangilinda nje ngiyachaza uyakuthanda lo muntu but wena umenza islim umenza nje icarpet yakho osulela inyawo ezinodaka. Awusondla ingane ngendlela eright umnikeza imali encane kodwa le ntombi ukwazi ukuyigqokisa. Uthatha izinto uyoyifihla efrijini, uza nezinto uyoyifihla efrijini komunye umuzi, uthatha lezo zinto uzisa kuleya ntombi. Is it fair leyo nto? Ayikho fair baba. So why are you doing that? Angaphinde ngisho ukuthi athi angadi ngixolisa ngithini nje lokho kwenteka nami like ikudala lithando nje njengaleto kumbe ugcina uva ngathi kumbe kanjani sekuthi nangathi ngicommentisa like angathi kumbe bese angathi kumbe ngathi kumbe ngagcina kumbe ukuthi isidliso or ngikambe ma kanjalo yini uma isha ngifuna ukambe kumbe ngine kumkhansi ukuphila vele bekunako kumkhansi ukuthi even namanje nje okay nginakulo ukuthi ukuthi ikhaya yakhe bekakhuluma bengiva ngathi ukhuluma yasafuthi into letiningi vele nje ngive ngathi vele kumkhansi ukula kakhulu. Awuthami mawungamfuni lo yamuntu wesifazane myeke, mawungamfuni just myeke, phuma kuye. Ungaloku umzwisa ubuhlungu uphindelela. Mawungasamfuni muyeke, hamba uye kule ntombi oyithandayo. Angithi uyayithanda le ntombi, angithi wakhona ukuma nayo kunoma wengane yakhe asuke ngenyawo la ahlala khona kashana la ahlala khona wasuka ngenyawo ukwazi kolanda intombi ngemoto. Uma wengane yakhe usuka ngenyawo uya understand isimo sakho, ukhipha nemali encane yokondla umntwana manje kodwa uyakwazi ukuthengela impahla le ntombi. Is it fair leyo nto? Ungathini wena kwenziwe leyo nto kusisi wakho? Angizange ngikwente lokho. Awuthami ngeke ngeke yini ekuhlula ukondla ingane yakho ke manje ngendlela eright? Yini ekuhlulayo? Ingane ngiyayondla baba naye noma le mali owathenga ngayo lezinto wayifaka kule ya fridge ukube wayithatha wayifake enganeni bekungekuyenza umehluko? Njengoba ungalali naye lo muntu wesifazane uthi ukhwela ubani njengoba ungalali naye uhamba boma 2 months ufika ulale naye ulale embedeni munye ungamthindi uthi ubani umkhwelayo or ufuna ngiyokukhwelela mina? Awuthami
ufuna ngiyokukhwelela mina yeah cha ke baba lalela uyamboka ukuthi muhle kanjani mawengane yakho uyamboka ukuthi muhle kanjani bayamshela hayi ukuthi abamsheli hayi ukuthi ngoba wena sowamtholisa umntwana then akasashela ngifuna uyikhiphe leyo nto enqondweni yakho hayi ukuthi ngoba wena wamtholisa umntwana akasashelwa ngifuna uyikhiphe lento enqondweni yakho uyashelwa lo muntu wesifazane lo if wena ungasamkhweli uhambe uze la eSouth Africa uzosebenza ubuye ulale ungamkhweli ekseni uvuke uyobona intombi yakho uchaza ukuthini mawenza njalo awuthami ngicela ushintshe uyakuthanda lo muntu wesifazane ngokuxolisele uyakuthanda ngicela ushintshe ende ngimtshelile ngathi angifonele mawenza simila wenza into efana nale ngithe akangifonele ngizomtshela ukuthi akakushiye uzohluza lekhanda Kona ngiyabonga bomndengezi ngibona angigcina like ngitsele nami kushintsha kulenzo hayi nokuthi ngibetshintsha kanje njengoba ngisho ukuthi like ngiyakuthembisa nawe futhi ngiyafunga nakuye nje lokho ngitsele ngalokukhulu uqinisele angisafuni ukuphinde ngiyikhulume indaba eso please angisafuni ukuphinde ngiyikhulume yabona ukuthi ubhizi namantombazane la eBhetani ngihlala la eMelo mina ngizothumela nje abafana bakubambe ngenduku khona la angizwani nomuntu ozongisebenzisa kanti wenza into eBhetani ngicela ushintshe ukwenza ngicela ushintshe ukwenza uzotapa ukugula la ukumikise kuma wengane yakho ohlelo linde wena mawuze ngelona la eBhetali mawuze ngobutsotsi la eBhetali zohamba mfana ubheke phezulu la ama-small town lawa ama-small town le ndawo esihlala kuzo abantu bajolana bodwa endaweni kwagula oyi-1 usigulisa sonke if uza nje nokubhayiza okuncane uzobuyela kimi sebakukhanyisela ikhandlela ulele ubheke phezulu ungezi nobuhleva bohleva balasti la kithi ungezi nobuhleva la ngiyabonga baba ngibonga angigcina ngathi nje nokuthi ngiphelelwa amazi like lokule ngikwentile nami ngikusola kakhulu ngicela ukungaphinde ngimtshelile ngathi asave number yami wangirepotela ukuthi wenza ukuthi ngizomtshela ukuthi akakulahle nihlanganiswe ingane kuphela ngizomtshela ukuthi akakulahle uyakubuza lo muntu wesifazane uthi manje uthanda bani between mina nale ntombi phambi kwakho uthi wena uthanda ingane yakho wena izifele yonto bese uzothuma mina emakhoneni uthi